Ketheka mutegeri wa Weru TV ni tariki 5 mweri wa Gathandatu mwaka wa 2023 inkugwati ogeni Nteto cia Weru Thaa Imwe niyo mbitagwa Christine Wanjeru na mwananiria wetu mathithio utuku munthi ni mori ni kome ende mbere bururu ino ni mucia Nteto iria tukubanganiritie. Gavana Kawira Mwangaza kuruguria mubango wa thirikari yawe wa miaka 5 ishite. Biashara machuka gukinya obisini ya DCC magititani kuongereka kwa wagagia taunini enu. CS Mithikare nturi kurekeria murigo wa mbere wa mananasi kuthie nthini ya Israel. Lipiri Gathi Gachagua kuga thirikari ikarekeria mbeca kiri thirikari cia kaunti kiumia giki. Gavana wa kaunti ya Meru Kawira Mwangaza muthenya wa umuthi na ruguritie mubango na nkinyagia moronto wa urutibira wabwe wa thirikari kiri miaka 5 iria ishite akiaria Kawira nona nitie kurega kwiganirwa kwawe ni maria makumenerie ndikithia yawe ria gwakira maria makubatara nyomba nkoroki na ugite we ati kuinainiwa ni kaborio ya kiberi iria yugite kethirwe kiruthaga maandamano tukucionthe cia njuma nikenda kuregana na utongoria uyu wawe umuthi nirio ria mbere bururu Gavana Kawira Mwangaza kuonekana na munini wawe Weru ni nyuma yangu tukwithirwa igitamba mena mianya muthiri murio kiga twambiririe na Nteto inu. Muthenya na Arua Gavana Meru Kawira Mwangaza na atongorete thirikari ya kaunti Meru kikurigire mubango jwa miaka 5 jwa thirikari ya kaunti Meru kethwe URETERI. Fantastic. Na kile mbango juju augiti bekirite nyambeca nkuruki no ndenyiba kwenda ndiwega bumakao mebeja gutethira thirikari ya kaunti Meru. Na kione kike kya miaka 5 twijite kurugura na Arua kibangi ni antu bonthe kibangi gavana kiabangwa ni mama mboga kiabanganwa ni halitingugi ba national government kiabanganwa ni MCS kiabanganwa mtu wonde lakini kena mworo tojwa manifesto iria ndari nayo nkiromba kura kana ndi campaignine ija kuga kione kigeke twina kyo kinyage kethwa gekia bilioni 500 kinyage kethwa kikena bilioni 800 wera gwarota kiroto gikinene okarota karoto konini akimro totigira kaunti Meru ni Uganda agiba uthirite kaigatha rimwe nuterero irorera tunenkanirite ikega na rimwe ala gukethro kwina mantu jama nene kemsore ne bukete antu baba ingi bambukete kwithro bena activities in those 100 acres of land na ntobe to baba inge intobia onya bila gura wabesona togaikagia nono tukethwa twina factories cietu. That means Meru will be big na inyakethe iturari na titikano cia ndoa kire county komire imanenjete kwithwa cie mutandao ne jo kuthithirwa industrial park Meru is one. Akiwa kimbango juju ndam kathombe ketho ikinjwa ni amana ithima na kinya barabara ke plan yeje na njira ya Meru itugite tukenja dam 46 dams. Currently we have 4. That's why tunapoongea saa hii kila wadi iko na barabara mbili. Moja inafanywa na MCA, ingine inafanywa na governor. This one has never happened before. Walikuwa tu anapewa yao, alafu hiyo ingine governor inabaki kwake, anasukumia mahali anataka, anaweka kalami kidogo, story inaishia hapo. Kwa hivyo tumepanga Mungu akipanua milango maana tunajua tutaomba leo. Tutapata mashini nyingine ya kushimba maji, tutanunua matrakta zetu za kutengeneza barabara so that we reduce the cost and that is the way to go. Na kulingana na Gavana Meru Kawira Mwangaza kirigire kile kinene ni mantu jegijori mishara ala kwena litingu indene kaunti Meru nkuruki ngiri 600 kwa sababu serikali ya kwanza iliajiri watu 3,000 serikali ya pili ikaongeza 3,000 watu wakafika 6,000 na ukigusa mmoja hivi maandamano na anaenda kotini. We have a challenge maana pesa yote inaenda kwa kulipa kazi.
Mimi naye nikikuja nisema naongeza 3,000 kama wengine inapiga 9,000, pesa itaenda kirai. Tunalipa mishahara tunasonga, tunalipa mishahara tunasonga, hakuna pesa ya development. Na nani gavana agwete mbango juru keta kiwandine MCA na baba kiuka uju. Turenda kugikia monga ki ward levels. Kinya ward tukomba kurounti CNDPs tia ward. O ward tukethirwa tukira antu ime miaka 5 ura tukwenda nikienda ward chetu antu beto tumbe kuthirwa tubaikite Weru ne ura gavana kawira mwangaza kwenda. Na kimubango jwa tunajumia keje 5 ijite twikina ndi abukret ira tumbi kwethwa twitha tukiumboteka na tukone mbithirikari kwenda tuthithiria gintu kia biiri. So tukiakwithira tuna strategic plan every ward miaka 5 tu ekario CIDP ward aram residents ba ward kana stakeholders ward kana opinion leaders ba to karanthe ba ka map na document yo kinyabo na ba me subject ki public participation ndene ya ward ya mantu yara ba kwenda yamba gweta onge na pia nonto public participation na bwethe twende na ya ward ya CIDP ekiuma mantu yara ya taombere huku makire CIDP irana na ya county yakaomba kumba kilundwa kire yo kenda tumba kubuthia priorities ngotikia kwenda koronto bwaga na muthiene etho akiarire kaunti ya Meru kugitanwa. National government is not able to sustain us even today twethwa twina mbesha. Twirega kuona mbesha cia national government mweri jwe thatu. Aithuru iko sawa, I don't disagree with that. But why even 2 counties? Why don't we have Fubore County, Tigania County, Imenti County, and Nyambene County? Let us have 4 of them. So what Kadhuri and Mpolo should start doing, ibete na are mbere, bamenye process yeta atia, beje to the public participation. Nkiripotra, Weru TV, Betamuthuri Murioki. Habiashara muciĩ wa Chuka ni macite bamwe na kwithie emwe kwa imwe mwanka obisini ya DCC mwena uyu makibira matita mao mawamba uria wongerekete banene taunini enu ya Chuka mariuga kwa gakitaga karacari ni kwithirite kwina wamba ubonene taunini enu na polisi mate kuthiurunka utukuta au kabere na ontoria DCC uyu augite polisi matithirite makithiurunka ni tontu bwa maandamano maruaru muciĩ wa Chuka bara polisi magerirwe mabiga ni akari magicwa kioto kia umwe wa nkuruki akari mamani magutsa makiugaga ona maria makugwatwa na mabetia mawagagia marerekerwa na mbondi nini. Samuel Gaishima gataririe nkuruki. Aringi biashara bababara ukite rukiriga chaitire obichini ya DCC muci wa Chuka kularamikira wamba bakubunjia nduka brabakuga ibongerekete muno ntuguchiarua baruga onto bobobu maniti na kwegwa borichi ibatigire kurutha patrol cio tugu na kurekeria amba babakieni buria patrol ya ruthagwa mbere ya antoma security kana soldiers ni ethirwe ikinyibaga na kwethirwa gutina mutaratara mwega twacuthiriria nduka cietu ikiwa gutithiritwe kwina polisi nkinyomwo kurutha patrol nyomba iri uno na mirango ya mbere te nyuma na nkinya kuomora nyomba ukula mabiga nitugeretie na tukaomba kuthiruka gutuko na tuona gutikwithirwa kwina security nkuruki bariugagwa na amba bababa watu bachokaga bakarekwa bagachoka kubaraithia kinyamara tantu kwingi kwari na mwambato wagwatire town haiete kwa umwe wetu eja ukua airwa na station tutemenyaga ni atagwa penagalita gwacoko aume anenkerwe bill hedi muno na mbiru waga fondiko kuma very fast abiashara bo kuona ibandigite watchman lakini essence patrol very important tutikuona patrol dere Chuka town na itugwitikibo baterite nonturira mutore na bunduki nethetha iria nako tukuria ru thirikari itumbe gutwikaria nikenda turute biashara kana maturegwa malemeto nitio tumenya bo tukurutha akiaraniria na body CC wa sub county ya Chuka Nkaduda Hiribae na baitewira nebo kuraithiria matheta mago akibauragia bagia na ngwataniro na borichi na nkuruki gatigatika gobongwa kenda bathiria wamba bobo. At least kufikia leo tuna watu 8 ambao tuko nao ambao tumeshika katika wale watu ambao wamehusika na hivi vitendo vya wizi. Pili, tuko na ile mali ambayo imeibiwa over 90% ya ile mali yote ambayo imeibiwa yote tumerecover over 90%. OCPD Paul Kuria ariuga ikarikare merie mikai mikurukuria akari kugera borichi maiga kagita kare kwari na maandamano irio ritimite borichi bakaregeria patrol cha muchuju. Nilikuta wakati
polisi walikuwa wakija pale town wanafukuzwa na mawe, na hawa polisi ndio walikuwa walinde hiyo town, na kwa sababu mlifukuza polisi wakatoka town, pengine ndio sababu ya hii. Ariuga nyuma ya rwaria ruru agatigira ati borichi bakwa abiashara baba ukaria bukugana otugo na muthenya. Mambo ya patrol na wahakikishia, kama mumehakikisha askari wetu watakuwa safe ndani yenu, watakuja patrol hizo. Nkiripotera Weru TV kuma gichigo bunge chuka gamba ng'ombe mbita wa Samuel Gaishima. Nthi ya Kenya muthenya wo munthi nirekeretie kana nitumite murigo wayo wa mbere wa mananasi ndeni ya Israel wobucite ni nyuma ya ndiunga ya Rais William Ruto ndeni enu iria yaciarire matunda mamega akiaria akirekeria murigo uyu CS wa urimi tawe mithikari nturi na ugitiri ni tagaria ririega na ni mwambirio omwega muno wa murimo wa mananasi uria kethirwa agikenera nthithino ya wira wawe. Bonfis Mongera neonerete ontoyo atumenyithie. Na kwa kagita kambere burwa janthiguru ne Kenya thirikari ntukoni thuguritie mananathi tani milioni 25.6 ugwita nthiguru ni Israeli ukorokira mubango wa thirikari kwa thirikari gwetekanira kuithia biashara agikungwira Nteto na kubirira bendera kenda kurekire murigo jwa mbere minisori meja nthiguru ne Kenya bona mithikari nturi no ritiarimi nande bedro beshokira miundene kulinga ichembe nthiguru abiashara nabo bakandule akaunti chiao no tukithukumu gikero gikonekana. If we are to get organized, we would contribute to more than 50% of the food requirements in Israel, and that is very big business. And I am telling the people of this country, the only business that has a future is agriculture. That is where the world is going, and we want to invite everybody to really join us in agriculture. Ugokorokira kambuni endege ya Astro Kenya kethuri thugure mirigo mingi mananathi ararwangirwa afa na ruru ili kwethura gita mawatho jaurori mubukethura buithika mwanka kukinyira kuthuguria. Astro Aviation, pongezi sana, bring us more cargo flights, because I must now need to get as a flight to take Mira also to other parts of the country. Because these other characters around here have been a big problem. So pongezi sana. Na kwatere gokorokira konekana wa kithima kigi kero kia mbesha Minister Mithikari Nturi na inyiritie na ugasiria nthiguru kwethirwa inyiria ni anto kwethirwa beshoka miundene. 60 years after independence, we want to go begging for food. No, this must come to a stop, and there has to come a stop by us mobilizing and appreciating that we need to bring more people into farming, including our young men and women, bringing youth into agriculture so that they can know that the first thing you must, in my view, be able to learn, even when you go to school, is how to grow sukuma wiki or to grow some cabbages, because food is the engine that drives human beings, just like fuel that drives the engines of cars. So before we start learning so much English and talking so much English, then we must be able to learn how to grow food for ourselves, to feed ourselves. Thugure jembere mananathi nio na ndikethire tunyekirimo kujisture nthiguru ya Kenya na mushimuna jo Tel Aviv ndene nthiguru ni Israel aria nkumio nekethire mwitira Rais William Samoei Ruto na pia Benjamin Netanyahu amona minister ba borimi kiri nthiguru sho ijire. We have 6 MOUs and discussion. And when we had that meeting with Netanyahu, he accepted and agreed that any produce going to the EU market is also acceptable in Israel. Nke reporter Weru TV kumaja kingina ngine kineke mshusho Nairobi mbita Bonfis Mongera. Tuburi nguruki ya 22 ne tukweregirwa kuthikuru wakire mukondo wa kathatu wa gucua miri ya ntumaria makwirira muthitoni wa Shakahora ni nyuma ya kurumira urutani wa mubunji anturu tutawe Paul Mackenzie akiaria CS ukariwa ndani tawe kithore kindiki na ugite kana na uritie kamiti iria yathurirwe ni Rais Ruto gucunkona ikarikariri gwikarandi na atongoria makanitha na kubondeka mawatho mameru mara makethagirwa makiru
ritumirwa makanithani kenda gutigira utekari ringi tarire kethirwa rikionekana a Kenya nkuruki kende kina ugite thirikari etitekeria uthukangia wa utonga wa mungi na nkinyagia antu kiumbe kwethirwa makithukangia into cia antu na nkinyagia biashara cia antu na nkinyagia kuragwa nikire maandamano ma antu makiregana na thirikari kana mendekithia ma thirikari. Uthikori wa meri muthituni wa Shakahola ugacokera kairi kuma muthenya wa ruyu. Ni riboti kuma kiri CS wa ukaria wa ndani tawe kithure kindiki. Kwina tuburi 22 tukwirigirwa kuthikurwa na ukaburi karerekana kena antu nkurukia umwe. Wankathaino antu maria mathikure Shakahola ni 252. Wiki hii ambayo inaanza kesho tutarudi pale kwa sababu tutaendelea na ile zoezi tulikuwa tumezimamisha la kutafuta miili ya watu wetu ambao walifariki, na hii ndio itakuwa awamu ya 3 ya kufukua maiti katika ule msitu wa Shakahola. Royo gikundi kiria kiathondekirwe ni Rais William Ruto gia kuraitha makanitha gikambiriria kuthiurunka nthi ingima magiocanagia maoni ma Anthony kenda kwithirwa na mibangire na nkinyagia mawatho ma meru ma nyomba ino cia maromba kenda kurigiria wamba na uraganiku. The task force which was established by His Excellency President William Ruto, the task force which will talk to the public, talk to the church, talk to all stakeholders, and come up with recommendations on how we need to change our policies, our laws, and our procedures of registering religious organizations so that we don't have this kind of thing happening ever again. The people of Kenya to come out and speak openly and candidly on what you'd want us to do as government to make sure that a few people hiding behind the Bible and the Holy Scriptures of God do not misuse the constitutional right to the freedom of worship. Akiongera kindiki na ugite ni kioto kia muntu wonde kuringana na katiba kuruta maoni mawe kiri mendekithia monde mathirikari kana ontu ungi unde. Demokrasia yetu na uhuru wa maoni tutalinda na tutaheshimu kwa sababu uhuru wa maoni na uhuru wa demokrasia uko katika katiba yetu na sheria za nchi yetu. Na sisi kama vyombo vya usalama hatutaingilia wale watu ambao wanabadilishana maoni. People are free to give views on policies, ideas of an economic nature, social nature, political nature. Ndeba muna ugu aliuga matetekeria maandamano mandua kana nkinyagia kuthukangia biashara cia antu kana kuragana uria kuonekanire au kabere mweri wa kairi mwaka uyu kiri maandamano ma Azimio. What we will not agree to do is to allow a few people hiding under the freedom to express their political rights to cause chaos, to disrupt businesses, to hurt people, and to kill people the way we experience destruction and death in February. We will not allow. Totoni Shienge mubunge wa Tigania East Wempuru Abori na thiete na mbere na kugakathie na mbere gutetera utongoria umwega kaunti-ini ya Meru na nkinyagia gute ciringi no imwe ya mumiru igakethirwa igitumika uthuku ari bonkuruki na ugite niwe watumire munya na nkinyagia kiraitu mata itena kogu kawera mwangaza atimurema obwicite ore mpuru ambiriretie siasa iri kumenyekana muno takeberi ontoria utikenetie gavana Kawira Mwangaza na gutuma mwanki wa gisiasa na ngucanio gatagati kao kwithirwa ikiongereka banene.
Kirithano gatigati ka ngavana wa kaunti ya Meru Kawira Mwangaza na Rutere Ruregani no rutongeritwo ni mubunge wa Tigania East Mporo wa Bori no chiitite na mbere kuthererwa nku. Atongeria baba bariuga bo batina thina na ngavana Kawira we indi kira bari na thina nakyo ni utongeria bwawe. Kato kwendo mutampala etika lulu ane mpala ati akitiri na nkomwera muteno ndamwitetherie ngametinukia na erida yawe etamboro muti mbecha cia marathon 13 million 13 million ile irathithe tu cia antu ba cancer na nwene cancer ura yandamite ndene Meru ira urire na speed ya 400 km per hour speed ya 400 km per hour inyaka muthatu utehona kwa Meru beja kuringaringa mbe wakira speed ya 400 km per hour no gya kuthwa ngavana na karetie Meru na naragwatire mwamba na naragwatire urarora ya biuria na mbecho una araugire iche urire nike mwangira thai ate buti nike mwangira thai atigite data ate jokire atua Peter Mutuma Kalembe ure wari MCA wa Ruire Rwarera no ritie ngavana Kawira atigane na siasa cha 2027 areke gutinda kwa iria antu ugwa nae gwa kanya antu barekania siasa 2027 no wambirite siasa 2027 no ntu arakunde agweta ariwa 10 bira mbureki tutemuringirite kura miaka 10 tumuringite miaka 5 riu na ritulinio contract ko kuringana na migambo ewe noe we siasa neta 2027 na no mume mono gakwenda kuthambia Meru akili nikenda wamumbilivu na wamwitikia na mantu yara kuthii wewe mbiso mwagia na ibu ntu weta na ara uweta ukiara riantu okwa mporo ni aumbirio kanje kula wacha kwa itiangalo kana tarire tiantu wata nyumba kwa kipindi bora kipindi ukona bora bida kipindi ruare ndari lambere antu kura ko okutwa mete kura kwa uma iko rongo Nkuruki Mporo wa Bori nerite ngavana Kawira ati we utino wetite na no Ameru ageta na mbere gutetera amwe bu atongeria baba iboretie ngavana Kawira ethura ari mustari ne jombere gutetera kamera konti thama Meru na nanjire siasa mbere ku ndai siasa ne wewe ukingara mantu ne ku konti thama Meru no wure utemu chameno kabudia Meru we Meru na kumwe kwa utemu chameno kabudia Meru budi mjana yomo mshameno ken no ndurenda bange bari manto ya mira na uyo batire kwetho wiki pa ombere ukiaria manto ya mira yaura munyara ya manto ya mira yaura kajujuara ya manto ya mira yaura kreito ara ya manto ya mira na bando aba mbecha cha kuruira mira kinya wogwe ninda kinde 14 billion gita ijere tiete ke mira Morgan Mwiti Weru TV Meru Katu kikanyaga kunogo kabanini utikathino ako ni ngushoka na Nteto Nkuruki. Yetu sako iri na nkuma enjaga kiri aritani aritingo gibonza bathirikari na kinya kambuni ira turi na MOU nabo ya gutigira bakugarura utoro bwa kukurukira super mapato loan kuma enjaga ne ati utitwa garanta utitwa shares na no uri ruru na miaka 8 na interest ya 1% reducing balance kuona utungata bwa super mapato loan kana bunge turiongera branch yetu irere akwe nagwe kana waranire na tukurukira namba yetu edimu 0711038000 kana info@yetusako.co.ke kana www.yetusako.co.ke. Yetu Sako, your success, our pride. Treat familia to unforgettable moments na Star Times. Usiwachwe nyuma. Cheki Hello Mr. Right kwa Rembo TV. Saisi tall and handsome. Ni mwanaume ni kiasi. Familia nzima ijibambe juu tuko na favorites zote. Picheko. That's amazing. Emotions. Didn't I already tell you that I want you to be mine? Entertainment kusuit kila budget na lifestyle. Drama kibao. Action ya kubamba. Familia nzima ijibambe juu tuko na favorites zote. Entertainment kusuit kila budget na lifestyle. Download Star Times on ucheki favorite shows zako on the go. Star Times, enjoy digital life.
Lisha Milk ni iria rietu kuma Meru rithondeketwo ni ataaramu ba kuma gwetu Meru Highlands Dairy. Iria rietu ria Lisha ni riri thongi na no urinywo kugita nyonta kurugira njeku chai bugakenera buri amwe na muno riri na rigu injaga mwirine. Iria riri Lisha ni iria ria gukara ntuku 90 na kuo guti kumaka kinya wagura riringi na ndiruga chai na iria ria Lisha Milk igo mwanya. Gura iria ria Lisha riri na nkuma ndukene riri akwi nagwe wholesale kana retail supermarket mwanya na magurija gukenia mukojo waku. Lisha Milk, chaguo letu, afya yetu. Horengi inkugwate ogeni tukithina mbere monini wa rais Rigathi Gachagua na ugitembia iria iracereretwe cia thirikari cia matura ikethirwa ikirekererwa kiumia giki ya mweri wa kana nacio cia mweri wa gatano ikarekererwa igikinyira tariki 19 kanjo ya magavana kana ngwatano ya magavana nimethiritwe magitita muno nontu bwa gucererwa kwa mbeca ino iria iratumite kinyagia kurita kwa uthina mbere kiri thirikari cia makaunti. Kwa mieri mituku itithia na mbere bwa thirikari cia matura bwithiritwo buthina nene magavana bamwe ta gavana kaunti ya Nyeri bakithiite Gakwinga kaunti ni kwaga mbeca kumana na mucemanio wa umndi gatigati ka thirikari nene itongiritwo ni munini wa rais Rigathi Gachagua, minister ya kigina na magavana batongiritwo ni mukarigiti wao Anne Waiguru kwina Weru bwa thirikari ino ja kaunti kuona kigina kira gitikirie ni thirikari nene. Welcome to the Hustlers Mansion at the invitation of the new tenant. Kulingana na munini wa rais Rigathi Gachagua, mbeca ilitenenkanirito ke thirikari ja kaunti ja mweri wena kethirwa ikilewa kiuma giki. Mbeca ja mweri wetano na jo kethirwa ikilewa mbere ya tariki 19 mweri wa gathandatu. Mbeca ja mweri wethandatu na jo kethirwa ikilewa mbere ya muthia mwanka wa kigina ile tariki 30 muthia wa mweri ojo. We have explained to the governors the strain that the National Treasury is undergoing, and they have understood, and after lengthy negotiations we have agreed that the National Treasury will disburse by the end of this week monies owed to the counties for the month of April. We have further agreed that by 19th of June the money owed to the counties for the month of May will be disbursed. The National Treasury has given a commitment with no guarantees that we shall do whatever is possible to try to raise the money for June before the end of the financial year. But if that is not possible, the counties have been requested to bear with us. Kulingana na munini ujua rais kigina giki kionde kila kibatili kuliwa kithirikari ino ja kaunti ni bilioni 94. The amount disbursed so far is 305 billion, and we still have an outstanding 94 billion that is owed to the county for the months of April, May, and June. We have agreed that governors will have 2 weeks to interrogate all pending bills and ascertain the ones that are payable and the ones that are not payable. Kagita gaka kile mucemanio ujo munini ujo wa rais na uliti thirikari ino ja matura kugwatana na thirikari nene kile kuthiria nsobi ja ibango ili kurua maturani. We'll be proposing through the COG a multi-sectoral approach to issues of licensing so that the National Police Service can give an input, the National Government Administration can give an input, and NACADA can give an input so that we can bring some sanity into the issues of licensing. As the national government, we are willing to have a discussion on how we can partner, how the national government can try to create a conditional grant to a certain extent, and the county government can do the rest so that we establish rehabilitation centers in each and every county. Munini ujua rais okagita gaka na ultima gavana kuma kaunti ile yandaga kawa gukinya mucemanioni ulokethirwo ri kaunti ya Meru na ulokethirwo kialelie thina ilia ikwinyiria kimera giki. That conference is very, very important, and we do urge the governors and the CECs from those areas to attend in person.
kuma muji munene wa Nairobi, Mbeta Antony, Rangi wa Kathenya. Mubunge wa Ntwaka kauntini ya Tharaka Nithi tawe Susan Ngoge Mwindu na ugite akathi na mbere gutitera ciana iria ikunyamarika njarani cia antu manene ariuria thirikari nkuruki ithondeke cukuru cia ciana iria cina maubatu mwanya mwanya nawe mwerekeria wa kithomo nterenu akiuragia agwati mbaru monde ma kithomo kuruta wira mariba muni kenda gutigira Tharaka Nithi ena igweta gikithomo taburia kwari au mbere. Keno kia nyambura cha kuruguria mbacari cha mubunge wa Mwekuru ndeni ya kaunti ya Tharaka Nithi twe Susan Mwindu kirakunika cukuru ya Nguruki kiri wandia mwembege chigo mbunge kia Mara. Susan yaruguritie mbacari cha chiringi milioni 4 araugite arito baraba umite kirimitie ta kwibumba kiri uriwa bichi bakathomithaguo utheri. Narira cukuru yona pesa ta ino kiyoko wonurete bisi negutethagia nontu ara mwarimu akorwo munyerie cheki eno by next week 2 weeks egwe komachua athia rutangirie gana agorana bia kura ona kwetia rerogo kiaria kiathoni gikwe ugite cukuru cia baraba karagana mawathe wanachioni bateri kwithirwa ikira itho na ritho rimwe thirikari gwatabura macukuru mara mangi mawithire maraithagirwa pesa ya shule ambazo ni special schools competition yao ya mwisho wanitanga grants ya mwisho ilikuja last year December cukuru inu igete hata afadhali nasema na naenda kupeleka swali next week tukirudi. This week kwanza tunarudi kesho. Ya kwamba special schools pia zishughulikiwe kama shule zingine zipatiwe all the equipment. Kithomo ni wagike munene wa kithomo twe Bridge Twambua auritie kariba kaunti ya Tharaka Nithi komba kwethirwa bagicha itira kiugaga kithomo ikithiritwa gikinda inda mago akagita ndeni ya kaunti ino. There for you to support you, to work with you, and to ensure all the learners exploit their full potential. But I also want to call upon the parents. It is your responsibility. Pay the fees you are supposed to pay. Bawatanirite na commissioner wa kaunti ya Tharaka Nithi twe Wesley Koech baugite no nkinya nchobi ombe kwithirwa ikithira maturani mono mbarinu cia Nguruki Susan akiuragia ekuruba kaunti ya Tharaka Nithi kumugwatia ndoenu. The government is looking upon you to hakikisha kwamba we eradicate illicit brew, and I'm not requesting, I'm directing that going forward tia waziri wa usalama wa ndani, si ni kweli? Sasa ataongoza vita dhidi ya pombe haramu Kenya mzima na kwake imejaa pombe. Wacha hapa Mathare. Toka Mathare uteremke chini ya Magutunia hapo. Pombe tupu. Mimi nimetoka mahali panaitwa Makengi. Makengi kupata hata mtoto wa form 4 ni kibarua. Makengi mzima hakuna mtoto wa university. Kazi yako tu ni pombe. Pa kiongeri bameneretie uragaragi na nkinya wenyangie na nkinya mauragani mara methiritwe mari kundeni ya kaunti ya Tharaka Nithi gwa kagita. Watu hapo kiano wankomae shetani ashindwe, shetani amekuja. Hakuna shetani. Sisi ndio ambao atuwajibiki. Kutakuwa na mauaji ataijulikani naenda hivyo. Watu wamekuwa na wao wengine kama wanyama. Bwana County Commissioner, you are very new and I thank God that you are here. Tafadhali shughulikia maneno. Mauaji ya kiolera, watu nao wanaenda hivyo na ito tuweke each other's keeper. Kiripotera Weru TV kuma gichigo mbunge kia Mara. Mbitagwa Martin Mugambi. Murungamiri munene wa Merudiri tawe Kenneth Gitonga na riritie ndionga ya Rais Ruto kibandani kiu kia eria ya gatagati ka mweri uyu Gitonga ariuga ontuko ni methagirwa makigwata tani ngiri 800 cia eria na wirigiro wao negukinya tani milioni 1 o muthenya baria mwankari u magwatanirite na arimi 20,000. Ntareki 16 mweri juju mutongirio mwongo Dr. William Samoei Ruto nerigio kinyandene kaunti Meru kile mambo jara jekini kiwanda kieria ndene kaunti Meru ojo ni kulingana biza munene nweke ni Gitonga na mbere njugia kanyaga gukaribisha arimi bonde kiri kiatho getu kinene ya tuko ya Njuma tariki 16 kira iketha kinara ASK showground na mgeni wetu heshima kethwa His Excellency President wetu wa Republic of Kenya William Samoei Ruto. Tudeje ikethira ina mgeni wa heshima Daktari William Samoei Ruto na kuma rĩrĩa ndĩrĩa ndĩrue
kana arimbe ng'ombe baendelee na mbere na ulithi uti president wa Kenya huko tigana ndi Daktari William Samoei Ruto yitari mugeni wa heshima president nairika kuga naretete kula na agatwa kura 30 lakini tukwirigira ntukwira na ndi ya Meru anya agatonga ongera itukwirigira giso cete cietu 70 o muntu mbuga kana kura ntukwira na nyama wega yangi yomba kuonora ntukwira kwa twina wirigiro bunene sana na tuthina turia kidogo tutha twina tutolimi tuketha twina kanya go karande na president na thirikari ikagwata issues cietu bwega na ntikwiji animberia baketho bena kanya kanene kakuthoma kiarimbara bena ng'ombe iri gwiteria riringi barana abo bashindite babe na ng'ombe indongi endere ni kumenyera ng'ombe turenda president eja one ukweri ng'ombe cia Meru ni komba gushinda ndene dunia ntu ng'ombe kama walita 50 muthenya ng'ombe ni international teroko inimo na inkatho inene nontu alimbetu ibombete okinya those levels kwa challenge ikemurimi ro kama kilo 1 kilo 2 omenya na goro kathithia ng'ombe kwinya gwekinye kilo 50 ng'ombe icio thikethea iria ya fiunde na ciumite kiari mbetu bara bare ditende na Meru na kinya ugo no gwite kwetho kalija bo ukarithia ng'ombe kuma kilo 40 na 50 na kinya above ndikenda tomba gwita na mbere bwega tutha twina iria riringi amba bubu augite morojwo ni kutigiriba kole mutongire mugongo ni kendo bako bateri muno ke mandu jegi mbeu che ng'ombe ira china goro muno mantu ja moja la tubangite kwaria na president number 1 imantu ja mbegu itukwenda president amenya kana ona ura gatutethia rutere rwa mbegu especially sexed semen njawira chibandithagwa ukabandithia mwali thai njawe bandithirwa na shilingi 7,000 na riba bengi batikumba itukwenda kuona ura thirikari kana president omba utonyera magurija yake nama alimba komba kubandithirwa mbegu iria na mbecha inkai itwina challenges cia mirimo na vaccination na ng'ombe cietu na ja Meru igakua nontu bwa lumpy skin na mirimo engi ya anthrax itukwenda president ona uromba tutethia nontu nya union na mandaktari jayo kethira tomba gwitikirwe nya tukethira twina ndawa in the union tukatetha iria arimi kuria kwagea outbreak na wendi bao nandi nikona bakuja ntaira uragoroeria ikethwe kinikwa nikenya kiwanda gikitho kina kanya kya gwiteria riringi kinya kwendia kome president mantu ja cost of production mantu ja inputs ura ngarama cia produce iria chumba kwinama tombe go compete na ndiko riri tuthiurukirite jana ndi kwina threat nene nontu iria ra Uganda rori na rais kurukia Kenya twenda president akamabu na mubango yote theria arimi kenda production area yomba gukira ndene Kenya batu turaimba Meru tubangite ku produce area riringi thai twina area ritangiri 100 muthenya na turenda kuona area ria kinyo gintu milioni 1 tombe kwendia Kenya na kumara ome kwa uto na mubango jwa kuchoria area letu rigeta kaja na itukwenda kuigwa na thirikari igatu support turia Meru kumagari area thoko gwitakana gwita na ala Nigeria na ndigoro ingi taiu so tukethia tukengage president twimuromba utethio kenda Meru yombo kinya level yu na tomba kuonera ni mbetu mbecha inyi nkiripotera Weru TV bitamudhuri murioki na mwarimi mang'ombe cia iria ni mauritwe meringanire bamwe na nkijege kwiyandikithia na thirikari ni kenda mabota gwakirwa na niyo njira aki iria makethirwo makigwata utethio kumania na thirikari akiaria mukaririgite wa mbondi ya Kenya Dairy na uritia arimi kuma Tharakanithi Embu na Kirinyaga kwiringanira bamwe ni kenda kuongera binya kirimo ni kenda maumba gukira itamwaniki gatariri Mwenegete wa Kenya Dairy Board ni wa Genesio Mugo ni uriti arimi a ng'ombe cia iria akuma kaunti cia Embu, Kirinyaga na Tharakanithi guka vamwe na kuthondeka cooperative yao imwe nene niguo mavotage gwiteterera maguriro iria wega ni aria maramagurira. Genesio augite ino noyo njira ya kuongerera thogora wa iria ikiringanithwa na uria kuri kavinda gaka vale wa murimi areyenderia iria riake na thogora wa nthi. Twina disadvantage imwe muno iria rietu ni riragurwo na mbia itagiririkite nundu wa gutura cooperative union iria ningwenda kuria arimi ma Embu County specifically mugwatane vamwe na Tharakanithi na Kirinyaga they also welcome tugwatane vamwe niketha tuthondeka cooperative union iria niyo kagendaga ku negotiate bei iria
niketha tukiaria na Meru Dairies, tukiaria na KCC na tukiaria na the other dairy processors tukore turavota ku negotiate na tukagwata mbei mbega yeria. Guku akiugaga igakorwa wana iraithi makiria kwi thirikari nene gutethereria arimi aya gukiriria urimi wao riria mari vamwe. Ino ni na njira ngurani cia kuongera iria riria wa murimi akamaga undu umwe na kumateithia na macini ngurani iria marenda ta cia kuiga iria kavinda karasa ritakuthuka iria imenyekanaga ta coolers. Focus na target ya thirikari ni ku ensure wa murimi weria nuragwata maita mairi meria riria akamaga kuma ng'ombe ciao etho kamaga lita 10 ukamilita kivao. Guku Njenesio akiragirira arimi thoko nene na mbega ya iria riao kwaguo kumauria matigakorwe na guoya makiongerera urimi wao na gikiro kia iguru. Thirikari ni ugite at the end of the period ni tokora tukia export 1 billion liters. Twina market ya Congo iria niyo na 111 million people. Yani ando million igana ya 11. Mareno matineria tumatikoragia ng'ombe. Kenya na to export ko. Twina market ya Saudi Arabia iria niyo worth 1 trillion GDP. Kana utonga wao ni maita 10 utonga wa Kenya. Na ni maratwetie product sheria. Ni aragia miario ino ari tauni ya Embu vuva ya mucemanio uria araena guo na arimi a iria niguo kwigua mawoni mao ma uria mangienda thirikari ike kwagirithia urimi uyu wao. Ngiripotera Weru TV kuma kaunti ya Embu mbitagwa Rita Mwaniki wa Musiri. Ni wega nontu akona kanya kurumira nteto cietu ciingine na cia kinya thaa 3:30 mbetagwa Christine Wanjeru mwananiria wetu mathithio tukomonde ni mori ni kome utikathino akono ntunyumenda kinga ite kurasha ni mubango wa gikaro na county.